Ni kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Way rangba yaw balatip kerteng kumuba wan semper biam. Ubasyong basa ha kasnong larambay dongwa. Ula syara abor hagi runar kibamla sa tiyaban itu haga artarik urisau arjar arpo syari Bangladesh. Haga bayday bat gani kajingja na kaliang gibahiyeng hasam jong uba wan semper biam kila mudoiru daga ejahar syagi pulit jong Gadauki Police Station daga bapentip bagi layo jing tip halor gani kajingja lengba uba last born bare haga por kumba nyo beje saupusan AA janmit haga artarik urisau arjar arpo ubala pentip bau don way ubreu nari Bangladesh ya ubala tip kerteng kumu baisan ubala yaitu halor gani kajing syara bor jong uba wan semper bat pentip ru bagi nong rabor kila dawa sa hadok hinyo lak tengka ban pelaj pat yo ba wan semper. Katkom katemei kubor balayok lum ki pulet ka Selhet Metropolitan ki balayok jing tip halor kani ke jingja na ki sipai Border Guards of Bangladesh lengba ka jing ai kubor jong ki sipai Border Security Force ki lalik pelaj im yo ba wan semper na ka kti jong ki nong rabor na ka wei ke yeng ka badon ha ka shnong Sheikh Hat Kalapara ha ka por san bajimen step jong ka sauterik ubnai risau arjar arpo bar ha ka joka por ki la kemru ya saungut ki nong rabor ya ki balatip kerteng kum unil mini biswas arpusan karta Usri Dolan Debnath arpo arsnem karta Usujit Biswas laipu prasnem karta badyaw nitay nom ubala arpun rius nem karta ubakha jong uba wan semper biam uba kersyan bla hakajing ekran bat ka Bate CTV haka henriu tarik ubana risau arajar arpo ulayatu bana kaliang jong gibahi yang hasam kilalik pentip ru yagani kejingja show Superintendent of Police jong ka West Giant Hills District ba un yarap lem halor gani kejing syara abor jong uba wan semper biam hakirunar syari Bangladesh bat ban yo wan rap yang yo syari India. Shushu uba kersyan bla ulay thuru ba uba wan semper biam ula syaset hapo ka along jong ki pulit ka Kotwali Model Police Station Bangladesh halor ka jing syap harap ba ula syurung beain syapo uput usam jong kari Bangladesh klem ki kot kisla bat ki doler ki babiang Baik usyara mesti thot deng ma ne tayo thot deng te usyara kejing tip jong akin umi na yeng to ulek to ambil do telefon saking betul kargen to ba itu betul ta te yalam kinya yelek kin sta apa sedau ki dalam pos te pedeng ingat bede ngas tip bagen daden dalam pos te ka pos phone kin ka pos phone hau ambil bayi jongi ki poi ki ong pela wan semper ula sakin ula syarak sa khar bangla da pa bangla te kumta mare te marong umta dambit dan kunyo baje phone ki phone de khar bangla gen ki phone te ki ong ngai bukan phone da te ki kren hindi gen ki ong pej ka ukran semper da wong semper pet ki pandisat pembiangnya kita pembiang terbesar di ais ni sisa janja mestep te ngiong hae jaka wong muktapur te nang ta kin markum ta da mar ni petip jo SP nyong event jail ba di SP ta di SP ro markum ta ku ngapetip tu usim kya kinyu trekin maru pak kinyu pata kinyu coba kesebade kinyu hadauki sayu fek kontak lun temar kita rekam nang ta ro nang yang biasa bodar ufun kinyang ikuli tokit kinya dengar nya tu kumta kumbaja ong namar numbar bangla phone dong phone mangi tegam long ra tengi cinta tengi tai ngi up tengi lek komplain kinya ngilek kinya tang dauki dalam pos tang dauki tengi ibu FIR kin ika ontang ibu ngom bahasa ra baru sekin nama dalam sekin naping ina marus diman bisa stai ta dalam pun FIR dalam wan lang biasa fro la kali ta adun biasa fung tar ki phone biang te karna po bangla ki phone ta mai la ta bang tang man syong ki phone ki diman te bisa ba ki liong li ai ki poi kloi bisa ben pelaj ubro jong pi
Te kimnya tu nak kaya daw tu kumta ngi ram tip na ba ki tre kumno ki day kumno tip. Te bisa tu orang yang aneh bisa melong naman ay namar ubri umpoy ra ki pa pateng de kumto. Oh, okay. Kipa ki orang yang ape sipang la kan phone kan thei sipang sun rang sipang la kan gati tu thau ra. Hai. Yang la lapor muktapur sa phone yo no bintu wan bintu ong yang aku dalam ong bintu sa ai bisa kti jong kumta tengi myo ban ai kata bisa namar kemai pa jong namar badu 12 ni inde basuk ban ai bisa kata bisa mo Kan lo ka pisah kipan na kidawa pisah ini po kidawa nyo lang nyulang. Okay. Kata bisa inde basuk ban ai mo namar ngi 12 ni sinem de ba sistem ba jing trajek tak jana menurut balik lockdown tu mo. Nang ta hadin pat te pulit so na ong yang so delay be kum lagi phone delay be ka porta delay ba namar kila XT la pentip sa DB stay DB kila phakubon namar kila set pa sa bodar su caka badunda te nang ta da menin pat sin sa jai si sonde pat pul phone pat nga po ka call pat na po bodar call biasa ta wong yang aga kerjaan ngade kerjaan na wong yang kerjaan nai sintasio ubrum tau la don ha hak ti jong DB namar DB kimla ban kemarwe ki inform sa pulit Bangladesh kin kini ki DR lah gitu ibarat siapa bodar kita kimyo maki ki inform sa pulit kin pulit Bangladesh kita kiyo ban kem ha po yo Okay. Itu khar laingut bari sumper marwe kin Okay. ta adu muta kin la yo ta muta lo na hakti tu mario sonde ki alam tanat statement ki alam sakut na kut pat ki ka station Bangladesh station apoi sila apoi kut ki la pha bet khara sajil jingmut jonga ki ba ta nang ta muta pat udon ha kti jong ka udon ha po jil kin Wajil. Okay. ta kubur ki thoi gum to nga ila tha ba tha kidnapping dong ini kata ya nang ta na syu bata gum bayo jingpik umta ni bata yo Okay. Nakalang jong pi klari kimbo USP nang taban wat klali nang taban rapat use po India. Emba pe dang menin ga nimut balik tangi yung balayo tangi apsa nimut likenduk menang lamut bangka balik kenduk kan tena mara jang DSP lo kin mar kila tre be kila ong ta bagi kir kin tre system na mar tam yur ngilai don ngilai phone te to namar lain jo kir kila tre system mi kila ong kir di satho ka ko ka kot ban phas ka Bangladesh namar uni ubro pensisa ubro bathala de ubro biang sana kumta ki ong ni Okay. Ngimut la de bong azo menin ngimut le kenduk menin tena mar bedai ngaran kam menin kalmi orang ngara jingleng tengah mut le kenduk mentar singi pada slap ngilik lah sai Okay.